Here is a generic prayer that anyone can use before starting a lesson or the day. We'll slow it down a bit soon, but let's recite our karakia at full pace first. He hōnore he kororia ki te atua. He mau ngā rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, hanga e te atua te ngākau hau ki roto ki tēnā o mātou, whakatongia tō wairua tapu, hei āwhina, hei tohu i a mātou, hei ako hoki i ngā mahi mo tēnei rā. Āmine. Let's slow our delivery of our karakia down a bit, so we can learn and practice what we are saying. He hōnore he kororia ki te atua. He mau ngā rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, hanga e te atua te ngākau hau, ki roto ki tēnā o mātou, whakatongia tō wairua tapu, hei āwhina, hei tohu i a mātou, hei ako hoki i ngā mahi mo tēnei rā. Āmine. And now let's recite our karakia again at the speed it should be delivered. He hōnore he kororia ki te atua. He mau ngā rongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, hanga e te atua te ngākau hau ki roto ki tēnā o mātou, whakatongia tō wairua tapu, hei āwhina, hei tohu i a mātou, hei ako hoki i ngā mahi mo tēnei rā. Āmine. Tēnā, karawhiua.